Sengingenile njalo mina ndodana kaMamkandla umfoka amalinga umkandla ukhaba undabana umfoka abhodloza lo nyaka abafana nishisa kwasana ukuvimba indlela zami yathola kahle isono sami ngesani na ninalingibanisa ningalokho ngilengilakho iqala lami ngelani na ninalingibanisa ningalokho ngilengilakho kanjani kuwe lwami mina sekhona mase ngihluphekile ngizobuyela kulo bayakha kanjani kuwe lwami mina saphila mase ngihluphekile ngizobuyela kulo bayakha kanjani kuwe lwami mina sekhona mase ngihluphekile ngizobuyela kulo uyathola kahle ukwanithi uzibusiso umlandeli wendodana phansi khona le gospel uyathola kahle lithatha kanjani uthuli wami mina sekhona lapha abandodana vele kafakwa amakhala lithatha kanjani uthuli wami mina sekhona lapha abandodana vele kafakwa amakhala Ngumshashakabani lona ongibangisayo wafika lapha wena wasuthuka abaculi ngene ndali silungisele ndaba Ngumshashakabani lona ongibangisayo wafika lapha wena wasuthuka abaculi ngene ndali silungisele ndaba awubeka abalandeli sebethuka abaculi o-DJ bethu labo badelela abalandeli lapha thina sizophumelela kanjani futhi bafana babangeke lisangkwanisa ungabatshela ngathi iphethe uthokozana umfana wami uTK umzayifana ejalule koSkendi abanye sebehamba bekhuluma bethi indodana ayitshaya ibhesi ecakileyo bona abatshaya ibhesi esidudla sebenzani ngoba abanye bayadumisa uphela beqede bebakutshawazi izolo lokhu yiyo kade sebefuna inamba zabafana bami ukuthi bebatshayele ikatane ngoba bona bayazazi uba batshaya amakatara sawa ibhesi yona lana yakhala ku-Afrika wendolwane lesayoni siza umuntu yizo isandla sendodana ngizibambele mathupha ngikhonapha emshineni omkhulu kol-KB ubhasobhe wena ngizakulayitha ngebhesi mina yanthola kahle lizela zokhonapho courage umfana kakhetha uzaphansi khona lekombalamuntu elembe emaduda bafana bami lonyaka lapha engiqale khona ngaye nalo lendlebe zakhe ezilengayo ngathi ngezebhalabhala owayesensukeni engazi ukuthi kwandodana wakufaka amakhala wayengabuza ingani kwamkhaya wakho ukuthi lapha kwandodana ungadelela uswazi indlebe lezi ezilengayo thola kuthi ubheri Mr. Zibo wenduna zedali owangiculisa imini yonke wangambhadala ngazi ukuthi wayetha amagida ngoma ngizowabhadala ngani ngiyosephila lezi zitha zami ekhohle ukuthi labo bazifunela ithilikinci kusasa bazomjikela chaya kuphukela salibonani
Global News ZW lani ko postcard yabantu yini eselipromota abaculi abadumileyo kuphela lisebenzisa inketa bechabe izolo belizibiza ngopromota abanjani abalenketa bechabe lani bo DJ Mox lizinanzelile thola lo owayelokho esithi indodana yayithi china mbangisa umuntu ugibela indiza mina sembuya phetsheya mfanami nguye sembiza ngomafumbu ayikhohle ukuthi wayengabizi ngana ama brand la acile mbale nabizi ngomafumbu shayiphukela kuthi umdala lo usanokhoza wayemfonele efuna ukuba manager wami ngazibuza ukuthi umdala lo wadla imali yabafana benja wayiqeda tu sefuna uzodiliza ibhendi yami lapho eliza kubona khona abafana benja libatshela ukuthi indodana iyabadinga ukuze ba record yanthola yazi sendibalele inkinga nangu osuka kumaskandi khona lebuya lapha ngenwele zakhe lezi ngathi uphethe isihluthe ekhanda ezothuka abafana bamankulusi engazi ukuthi labafana baphila le ndodana wayengathuki ngani kumkhaya wakhe lo ocula umaskandi osadigongonyana lapha akakufa kwamakhala ngoba baphila le ndodana dibane laye umfana wenjengwa yena lo studio sakhe singacaciyo nguye ongasangikhulumisi angazi ukuthi umfana lo wabulalisa umfana engamletha lapha emculweni wathenga imoto lamavira acheke ngathi isileyi phela ungibangisa ukuthi mina ikatari ngiyazitshayela angifungeke ngisalinde ukwenzelwa njengabo sifungo thola bafana ngithe ngizogiya ngesifundiswa sami abantu engabafundisa umculo ngivele ngaqala ngumfana uma clean ngamletha lapha emculweni ngiyoseshuta kwasane editor engabona ukunyonyo buhamba uya editor noma yibubu graphic design thina sazo graphic design aba serious abafana labo cruise ophulapho kodwa usala ngumfana endodana umdala lo umanzi amnyama nguye ngamsusa ekulayitsheni lapha esidla khona imbuya ngoluthi ngamletha lapha emculweni nguyosephila lezitha zami ehambe ngikhuluma kabethi ngumathaveni umdala lo nguyosehambe etshela abantu ethu yakhe enyama endlovu ehlulwa kwakhumuzi isifundiswa sami uThawulo Skuza ngamsusa lapha ecula khona umaskandi wawudakiwe ngamletha lapha erumbeni uthe sethole icertificate sokuba ngumculi usephila kude lami njengelanga lasebusika ethu saba umkhaya wakhe lo mnyama ngathi wayedrive igusi yamalahle yasewange empilweni mngana wami ubofunda ukubonga isifundiswa sami ngisho uFrankie phela uTawa umfana ngamletha lapha emculweni wavela wacula kamnandi usedume umhlaba wonke sesehlula ngisho lalabo abazibiza inkosi ngoba bebona umfana engasekho ngithe kuye mfana nami badlalela ingoma ngoba bakulindile khona lechuluchu thola hle isifundiswa sami usenzo umzala nguyosele sound egcwele ilizwe lonke umfana wami ubanikeza isound nanoma besehlulwa ngama live show ubanikeza isound esidongo baza kunikeza imali
Isifundiswa sami umzilo obomvu, umfana la ucula kamnandi ngifisela ukuba adume. Ngesifundiswa sami madoda esingasekho umavika intuthu, umfana amalale ngokuthula. Kodwa sekuhambe phandle ngalidinga ngaliswela igidangoma elifana lomachaka. Umfana sengifuna bheki ngoba manje senginemali futhi ngiqinisile. Indima yomculo ngayicala ngilahle. Sezikhala kanje so umfana wami uClifford uzayigida ingoma phansi khona levuzane ligide saso bafana so sengizwe ngabaprofiti khona Nkosikazi batshela bathi fana umfana lo we-private jet kugcwele amafindo yonke indawo le hambe bopha ukuthi umculo wakho ungayindawo, kodwa kubonakale sokunqobekile. Umfana ngihlula ngengoma ngitsho bethwele. Ngabatshela ngathi uma sesikhala kanje so ngeke besangwanisa, semphethe amadoda agezayo afana nabo umemukeli kombamba kanye lo mjida we-6,000 pounds khona le Nkosikazi madoda. Manager abamanager amathufu indaba enhlekisayo ukuthi abanye bazeza isponsor zebhola bejike bebaleke nemali sizazi zonke wayifakaza ukhanda mhlophe athola kahle umngani wami yena lwana wamashoti kuthiwa wagijima ephethe isitombe sami esisemangomora sengimbiza ngomabhodweni bathi akakuthanda ukudla. Amagama engiwachiyele ngokuthi inkunzi ezimbili kazihlale esibayeni esodwa kuyodilika isibaya noma ngelinda ngazogcina zibulelene. Yake ngicabanga ukwenza okubi phinde ngizisole ukuthi ngizofika ngithini kuNkulunkulu wami. Kubuhlungu ukukhulunywa ngumuntu akukhulume kabi akululaze ebantwini. Indodana